nasib kaberantem duwe demenang ngraupi pindang, mangga bapak pindang. Asik. Mangga diantosan. Bapak pindangnya bapak, ibu. Kalau di Indramayu lagi musim pindang pak. Sirah pancen tega yang cinta apa sih sengaja nyakiti kita. Tengdungan dulu pak ya, tengdung Cirebonan. Asik. Isin campur wira gepok ning badan sunduwe demenan ngraupi wirang. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya. Ini dari Bunda Nur, Bu Iti kain buat mama kece kompak selalu katanya. Siap. Puspa Kirana. Nurudin Sono pernah jaluk kalang Sun rela bobok celengan Rumah sakit tawang langka Rela korban jiwa raga Dilawan ni dagang pindang Ura isin ora wirang sing keterima larawirang sing tekrasa. Asik. Ndase koyoan kabeh demenan selingkuh bae aku ora katondalan akibat tenggelengan sampai ilang nafsu mangan dilelaran ning demenan ati sun rasane larang kecewa gawe langsa rasa isin campur wirang gepok ning badan sunduwe demenan ngraupi wirang.
dan Ibu Iti Kain. Buat mama kece kompak selalu. Iya, yang diminta lagunya ada Nunggu Budane. Rumah sakit wong langka, rela korban jiwa raga, dilawani dagang pindang, ora izin ora wirang, tapi apa sing terima, lara wirang sing terasa. Ndase koyoan kabeh demenan selingkuh bae, aku ora katon dalan akibat betenggelengan, sampai ilang nafsu mangan dilelaran ning demenan, tapi masane lara kecewa gawe nelangsa.